main nang bojone Rika bagi-bagi lakon. Maksudnya oh bukan Ben, apa lah. Salam tok Ben. Salam kae godhong salam ora apa-apa. Yang ora disapa, Kang. Oh iya, halo. Selamat sore. Salah siang, ye. Semangat pagi, Bro. Pak. Salam ngapa? Nek ora ngapa anak salam sedulur rawat salam kreng. Emang bro. Mandan. Nek ngoblok iki mandan. Ikat dewek sing ngomong lho. Dunyong. Emang kayak gitu. Ya yang jenengannya kayak gini emang urat palunnya sudah sedikit putus. Sebenarnya sih enggak ya. Rika. Itu sebenarnya satu keberanian PD. Ya kan? PD bukan putus bukan. Karena apa? Nek putus terkecuali ini putus melakukan tanpa celana. Ini putus. Ya. Ini masih ada. Geseng we diwalik we. Burung. Ini PD. Biasa baik, Kang. Style kayak ada sepatu kok, Kang. Hah? Ada sepatuan. Iya kok. Jadi ada sepatuan. Itu sepatuan itu. Mama saya. Itu sepatuan. Emang duwe sepatu. Apa? Sepatu kayak kondangan ya, Nak. Masuk ngomong sawah ya, Nak. Caraku sing nggo sawah. Pedes. Kang, iya. 30 meteran. Wimen. Jadi ini sekan rumah, di luar ngene-ngene. Enak. Jadi borong ya. Sing dhuwur, Kang. Hah? Sing dhuwur. Makaroni. Full makaroni.